Ngiyabonga Mr Speaker. Owami umbuzo uqondana lo ngqongqothi oqondana lokuqhatshwa kwababalisi. Umbuzo wami uthi kuyini umthetho uthini ngokuqhatshwa kwababalisi abavela endaweni ezahlukeneyo zelizwe kuqathaniswa lo mthetho osekela ilizwe leZimbabwe othi kuhlonitshwe indimi zonke ezikhulunywayo nxa eqhatsha umthetho uthi adobhe njani abantu ukuze konke lokho kume kuhle. Ngiyabonga. Thank you, Mr. Speaker, sir. I thank the honorable member for asking the question. Our laws and rules are very clear on the appointment of teachers. Yes. That indeed every region of Zimbabwe has to have teachers from their areas. And we are employing teachers from every district right across the country. Thank you. Honorable Minister Kabezwanga ngemuva. Ngiyabonga mkhokheli ngqongqoshe weParliament ubaba uMdenda. Ngibonge njalo lomhlonitshwa obuze umbuzo. Ukukhetha kwethu kumbuqhatha kwethu amatitshala kukhangelana lokuthi izigaba zonke zelizwe zibe lamatitshala akulezo ndawo ukwenzela ukuthi sonke isigaba seZimbabwe sibonakala ukuthi laso silabantwana abangamatitshala abaqhatshiweyo senzela labantwana abancane abangazi indimi abalendimi zekhaya ukuthi amatitshala kuleyo ndawo aqhatshwe nguhulumende weZimbabwe. Ngiyabonga. Supplementary, Honorable Mate. Supplementary, Mr. Speaker. Minister uzamile ukuphosa aphendule umbuzo wami kodwa akawuphendulanga wonke ngoba mina ngifuna ukwazi ukuthi ndlela bani abayisebenzisayo ukuze abantu abavelela eMashonaland East babe bekhona kuhlangothi oluqhatshiweyo njengoba ukuqhatshwa kusenziwa phezulu. Basebenzisa yipi indlela? Ngicabanga ukuthi kulamabizo ayabe fanele avele kulezo ndawo ngohlangothi lwabo lwezemfundo. Bese ngidaniswa ukuthi ezinye indawo bayahambisa amabizo aphenduke wonke engathathwanga kubuye amabizo angaveli khonapho kwenziwa kuyini? Honorable Minister. Ngiyabonga kuwe baba Speaker. Indlela yokuqhatha amatitshala isukela kuma district. Ofuna ukuqhatshwa nguhulumende ukuthi abe ngutitshala ama applications enziwa ku district abesekhwela azazofika lapha eHarare. Asichi district asichi Spinti wonke umuntu lapha khona uya-applya kumbe uyadinga umsebenzi wokufundisa ku district yakhe. Ngizagcizelela njalo futhi ngithi mina baba Speaker akumelanga kusale esinye isiqinti singelama teacher akuleyo ndawo kumbe ngabe Mash East kumbe ngabe Matabele North kumbe ngaba kuyiphi province yeZimbabwe ngoba sifuna wonke umuntu weZimbabwe olabantwana la akwazi ukuthi abantwana bakhe bayaqhatshwa kodwa kuqhatshwa kuma district kuze ufike emahofisini nami amakhulu lapha eHarare. Ngiyabonga.